Baby, I will be no, not yes, yes, Yankopon, no, one year dini or no door yen, and our free bar na hini mubi. Adiachi na tekrema edabo dwemuna semuja ediminu umu afrisane dia. Nechese rade, one year in rie. Menumni awukum, and I menumni awofem. To be good, Nakawakoma Entra hoda, if it's on the quaffon, I was share bono. One phrase will be good anymore. Say, Church said, yeah, Badia ebebem. And also, ya da, what to do say, Ukriada. A Drew Kriada say, Adiaba Kwame me introduce your man say, Community for Central Assembly go, the Hanson Amesum. Frame S.K Appiagyei in Pemwasem. Kwana mesof ketu akra ho. Pemwasem kra. Ubetimi ne yeshia Ukriada no pay 9. Na ebobo 11 still there aban ekana yedi guso yedi so ohro wonsa na fa nose mark ne so hye no na o sanitizer so na dia awoshe wonsa kama de bia srasra wonsam na yedi na yakoyanim because also it me respect your president na enche bia beko nyankopon simu na yato aso. To bet me a throne you been a cash and some for fidene to Adom 106.3 FM abra SK Appiagyei betre fidie sui e kogun se ya sebobo no num obeti anti aboatuma bishop no monso nka suade wom no na ma pi no mo kasafa ho no so betimi aboa na ode atua na mo e de akọwanim e wa brabom. Well, thank you. Don't say good. I want to say. Yeah, I'm Adom also. Nyango Padom. Wikina. Pinwino. What the pin? Me di kekusa konia bakapa. San kola excuse some 90. Yeah, some 20. Na maswa yesi. Anye betaza u. Anye beteza. Free chase. Free dia naso. And won krawata doso. Anye ba jigali matadia is short. We say you go so be. Once the be do msusu a ahwe obi abeja tumu. Na kama tupa. Brama Bresi. Adom FM. That is radio. That is radio. Nipan kansemu. Tumunyo biana mamenkwa hana memonyumbi. Mamenkwa hana memo uje nyumbi e medefa. Say yetimi boa ye ho wabra yeti ase mameka ye openi adomako boatin former staff no ewo
Accra say GBC Accra na free moment there ne be pen krabia Dana oni anu nyina me mama shadene wate no penny ya bo kwame Dana boate opoku boate America Mawa boate Manu do na nso adwuma wo ewo GPC hono mo a do na nso bi wo UK France Korea bi nso wo US munyina mo nhyem ho den abusua no Erade ebekoso achechemore Mankama komantum ya openi wa bodjuma papa we former star GPC Accra GBC Accra Hey Gloria osha ho So Yeda was Yura and Yankopon wa tumi ni ahode nyina ya wode a wona wo bi epono amene yensu epi yodi asuma ye na ye ba bekan ye bompa ye se ma obiara otie ne anopai Amen Erade mo asame mfaso kase mraso Amen yo pa wo yo pe djuma yo pa yarisa die da wari mon sensem opesa wo solve ye rade na djuma mon sensem opesa wo solve die na brabo mon sense mo pesa wo solve ye bompa ye se ye ma ko skui wa bebo bi ho ban hwo bi aso wo ma etu kwan erade hwo bi aso wo ma ko didwa erade hwo bi aso bo bi ho ban na wo dombo ma bibi ewie peya ye mfo asiden ye mfani erade wonkuto ene ye de be ma ho ye da wase wo de wa ya ma ye anopai ewo Yesu dimu amen Amen. So chone ben wa obetimi afa ne akọ ahemfo ngoma etosumi no 39 ni chichemu a eye enwotwe ade eba form kakra na yakenkan ho kakra ni patre 2 Kings chapter 4 the verse number 8 ade eba form ansema ho no eye kama Ayembia wodwene onua ho ene enu ade na meken se wose metonsuo free sroba ebegu fomu a ensuo no nsa nkosoro na ebehwe ma no bae eba no bae bi na kokoo bo frɛ menken bodie ni nyina babom emeye kama Ewrade ne tonsuo guso specifically no sana o kan no na sensuo no nyaba ne beguso a na se de no bae ne ba ma odi fensen odi foni bi no ono nso ni tina ti hayo odi foni bi no ono nso ni ana me chose odi foni betimi aye odifo betimi aye self sego because obia wode nyame de ahye ne nsa nyame to ni nso begu me so no se menka me nso manimu asemo nkyerɛw na nso be ye nhira na basa na se wi a na so aba wa bra bomu a ya kai me nso so me ye difo no nso bi ka osofu pani bi ka de ye bishop bi e kenya me asem a ya no matomo no matie ni ye ene ma bi onu mu a wi ase a nipa bi hie nipa so for the thing make us say ma me ya woni ni kuna ware na twa ne se eye Elisa dabia no ka kenya me asem no atwam no okọ no oba ma me so ni kuru e wo fie Satan ponko ni ade ene yanka beka se jagwa eni partner so me ye Hans papa bi hankofo obi a mo kọ no ba na Elisa enam fom okọ no oba okọ no oba okọ no oba
so for all ko ba nyina no wa na anwene ho nsase na obi nso odwene ne ho ezu bia ya kwa ya ba nyina no dia wonemu a wo ko ba nyina no maame papa so wo bo ni pampo no de boni aye ana ahye wa na mu a ebini mutumi tru nipa akwahwe nkwa no de otru de kwahwe owuo papa iko ba nyina nyom ne ko wo nchen o but they were omuhwe hunu se papa da bia wo twama wo ko ba tumi ahwe pa aka se wo ye no kwafo abusia pani auntie sister my brother enti abusia obi tumi ahwe pa aka se o akwasi ntia mo a kwasi mete unka che ya hwe mi na sego papa ko ba nyina no na se na mami etiwa no hwade a ana ofre no so pani mami nkan kakra na dabi Elisa sane eko sinam na oba odifuo bi yempo so bi ho nansa wasa ko ho kire se na wota ko ho Otako kumase otako nkoko otako kekust otako ho otako north otako takradi papa itwama woko banyina no babia woko sia wo beka nyame asem nyina nsa na maami dia watching Elisa Bible no say ehonga wodru ba bi na papa maami ne pray ni kru say wonyame ni pay we obi a ya de ani ahu mahwe na no so a genuine prophet won kasa monfa enkontomrem na ne yenhye monfa ntade mra monfa masene mra ne yenhye ne yenye sei we baby ma ehunu bi saa wanya hwe mama me no ba maame ne na hunu ye omo hyeda adwene ko akiri na maame ne ka che ne kru se papa we nyame ni pa no kre we no kwafo Bishop Yohusiansa, we no kwafo. Archbishop Duncan Williams, we no kwafo. Reverend Yanimbuadi, we no kwafo. Bishop Ajinasa, we no kwafo. Bishop obi a no kwafo woye nyame adwuma kronkrom no ene nipa bebre brase wo mo a enkonfo tim se wo mo eniema bi o mo ye kra no tibia na etan ana ma me ka kire papa is mati ento mo frɛ Elisa ana mo ka kire ne se eya na se wo twam a ya manefa ha hwe na kono Udo bi twam kra we ne bag sane kono na mpa bo awe so so hwede he was ya pa fefia ha na bedidi ampa what was here yo because Bible say ni paboni ni aduane o say whatever but we no obomodin because hunade we nyame prophet we nim nyame adwene ampa so de was here yo aduane de de to kwa na fifrete na wia no pa fa ho no akodidi Hana ma America said die na chiri no ade na miwura ye momode ne yanya bansoro kakra nto adan so ma no ne yempeka ne bi mfansi table so na bia wo bakro no bakenkan twere na wo huru no akenkan ne yemfa konwansim ne yemfa mpanso nka ho e bia ba rest kakra what are you talking about e bi ma ye bi payo our Bible no nyame na me twere ye Ento kansa no papa no say oh mate eya sempa ene mema bebre so bi kan nyame asem kra chen say wosofo hey to ho dia sofo bi no mo yenti ko bi ka papa no ka kire ne papa no gitumu akoma paso obo ani kurukura di sika ko support nyame dwa hey akoso office ko enti aye hello adan ani ya mawo menya banka Menya obi a me adwuma ministries bia mu. Na so manum asama onyame de be pie no betimi de faso abrew. So for maame ne odefo. Na so no na ohia ba woni ba. Wotwe ba wa meso betimi ahuru de hia wo. E na ofro bi kra wonfa. Ofi se corona nto frank kra no besika sem na wo beka. Ba yensrasrafo za wo.
Trying say a basano, mamma. Oh, chia was the Moham pa. I was often getting Kitiabe. Well, I saw you cram many saying. When you listen, I sorry, no problem. Bible said that kuna Elisa who say, my befi ha befi ha na me ho akora bia wa ha. Say na ma me no o de fo ni nyina mo no o hia ba. Masa somebody needs somebody o. Obi hia obi. Shumeka na o man pani hia shumeka oba pe panishi ho. Ni see to crowd na to. No ko deliver the message won anum. Osofo hia obi. Aji say bia when na wonya wadwen say bia opese o yes sir. Oh baby. Eno papa ba ko kra den kai ayo ntokwa. Keneke. Ala tina chencha wa fra me memu ano. Na mse na wo kwa sore we. But mo de na twepre wo so fo kakrai. So for na ko so basa fa kra me ho yira me. Obi ehia obi na so ade na wo hia no eni wa obedai. Kofo no dwene sa odifo Elisa eho. Wadwemu nua be ma no ho. De me dan se ma me na ne bo ni trimu po. Enye Elisa na kwose se madam pacho menye nsuo kakra nom. Ya for oni to fom. Na hwe wo mo ye nyame dwuma. Faithfully o mo tumi asada bo ma dwum pose wo wuro mo enkomo me de me di nyame achi. Enkofo ni ma wo mo ye betumi aye bi. Enkom sha tro akoso ye betumi ahye bi. But Elisa de Nigeria nam de kom masofo bi adi. Abra sofo kasia so o mai mu. Enti wo huru. Minim party bi. So mo ba power, o masofo, o mo hwe o mo yie papa. Na party bi so de. Me da sempo. E bo. Minim obi a wo fan konfo last minim bishop kasa. Den konfo ne gu e wo hwe wo mo schools. Ami me share ba kona. So for maku wi. It will be close says, me have come home. Nambe. I hear scanso. I got the Yankopo. It will be also hood baby. I want them one call. Let me support to my drum pensua. When I'm a passer, who's who is Shababa now be drew. Dear cause when you know, not Sa Elisa. A friend, my miss, my befi hatche. Now so niba. Now a dear man pa now pessame yamau. Nanokura, my minutes by this time, 1 month by this time. Acha August, ever do August no. Wakaya na my ministry also ministry me also me see tomorrow by this time, next year by this time no. Me ba he biemo no. Na kora da wona so. Na me anu asam aya adwuma. Na me anu asam ade niam bi ma da etimi ba. That is why was it God is sending his word to because one only the any saying 20 make say tomorrow by this time no one saying last be TV so measure no more bompa mo bi or the ordinance to no yefro so no boy na yefro no puba na puba open let me say na die be pa miracles ni e bia nyame na oso wanya no pra de odi nya no but ene die that is obi was my coffee saying na Yesu Mary na ye ene eno atwamu just say nipa no ordinance born rest of pa me na funu puba pa ne problem say insanchira ne nso edo afida sasa mesa be fie ha no Adom 106.3 mame me poso ana kofi mfa bi nka ho na ye mompai kakra na me nso nshira wo soso mame no eni ne kunu na anyonko fa papa ewo mu ntem enti womu nyina adwen kombe nkrom enti awano se awarefo adwen ye baako a bibi ompeso mo ye bi omo ye na de nsanche ne brewo awarefo adwen ye baako a bibi ompeso mo ye bia no de nsanche ne brewo o se ne okan ye enye Elisha nkasa ene kosre se mama meduane ni anasa mama mbebe na woma na tenase mane mondi woma ne decide ente do baby a me say your giving will give you a miracle. Sure.
your giving will give you a miracle. And they say, oh, you want to say, oh, the omabi emma ubia. Dear, what the man no so a bit to me in Sanchana, bro. I am a dessa can say, Nanso so. Oh, true. Adia ketu ebi na wo born in 93 era no nyinsen. So obo won so yo hiani nanso ade ketu ebi na won so wo no won so betumi de ama e betumi de nsanche na abrawo. Anyese on sanche na ama ehiafo guso esikafo ne tembia na omo yima wo de okwa asore kura enne no ye ya yese enipa so nkofo bi ena tembia ye bo afore mpa obi ade woni ehwe won oh we mu na bebo meanwhile what the ketua no gefie ni nkoho saa yes ketua no aba ye kese na kire se 1 billion da wona yi 1 cedi free so enso 1 billion ena se on se ye to abey vote o mo pe no e bedru ba bi na ba ko pe sofo yo ni nyina no ba ko pe ye pa so yes 50 plus 1 so nya 50 no kra na wonya 1 na means se wonni ebu ho dum fia 1 no kra no ebu ho bum fia pan sana mama bi on se oba Abigail ni nuoma kakra odi shia David no de koma David ajojo and no na dudu David akoma anya sa akono ne kunu ene ne mani nyina ka yeku omo nyina and sometimes no your giving will save your life ade keto na wo so we so free hey ena nkwala no koya rough da bia beba so etipa frobra nombo set up pampe mu pabe on say so foi ene asofo a ya ba no ye ni yoye ene yensu enti ama ene asofodie no ene ne value abafom ya abafom ebinom nanso waya de pa nyame gusu eye nyame oye nyame gusu eye nyame and you say ye be despise asofo ye be go asofo bi enimase on say Ghana ha say asamuba oba won say obia say sofo ba akoko ye bibia ye de be fra sofo ni nyina nanso say problem obadea na ye hwehwe say sofo ena emra meso entumi ma ye ba nanso obi nso wa nenum asam kakra Jim yes entumi ma ye ba o nanso obi enum asam kakra bi betumi de ba e de ama yen enti adenti na ye mo asa ne pei na nipa nso mfo nenum asam emfa ma yen na ye nya ba ye hwehwe no sofo ye nyina no adwase ye sane eka ye nyina ye nenum asam de nyame die yenso aye nioma bebre enye nsem nyina na ye ba radio so a ye betumi aka yes me kai me tu kwa ko webna ma meni di sai bishop so sanwa dance e kire me se wonim no nanso na num asem o kan ye no ababa be sisa na me nam no so aye se obi o Germany akola ya wo no kiti yesi akola na nya kidin na yefun we no no they akora echi hospital akora wonya just 6 months to Ottawa I send for the word say o makora nsuo so for me ka hye urade anyonyam se okoye no afi akora na yesi ya betra me nya san no nyame no mu asam a yetime suma ese nyame suma na asam se nkonko ye adwuma ane ye ka no ayi no asam a wo be suma no eko with the gidie na with the taye chire no wo be asam ne ko ya na because one we ya na nyame wa apam yeyom na ye ka nyame asam se de otifie ne gitum no the gidie ye adwuma a the gidie taye chira na ye adwuma aware beba yes adwuma no beba yes so odi enti mami kan so ye gura yempe abansur bi ma papai na yempe empe bi nsim na yempe kane bi nsim na no onim ho hwe sister obi dwen ho ate onim ho hwe ana etemi aka se wo dwen adwenbone ma obi no ana obi nso dwen adwen papa ma wo dwen adwenbone ma la ka ba so dwen adwen papa ma enti me nua ba ma wo tie me your giving will give you trying to announce
forgiving count yes of me de minisika o na me de me de mo kekan minisika me se ade aketo ano wo mo akọbọ afọre wo ma de asika kọto afọre bukanim no maame bi ana ne de aketo abi Yesu kura kan se maame ni sika no eche obi ade na esuade na nsoso na eche obi ade enti me ka kire obi anse wo de ma obi no anyanya me ni panko a o community ho o society ho wo mo ho emofra wo fie o maame nuanom ma o papa nuanom ma community nem anipa wo ho a wo mo ya honorable a wo mo nibi no ye betumi aboa wo mo nyina ye betumi aboa wo mo sane ye ka celebrate post for ho ye betumi aboa wo mo ambulance me no ano kope ye betumi aboa ambulance na ye de masa asumesi ye de ma ono na de ma no wo de wanu anse nyame akasa fama na de ama wo de mana ye to ambulance ne kwa enhire biara de ewe akire no so wonsa beka bi enti na ofi se asofo Lisa mano ne hwan na asofo ntwam da bia omo dua o asasi bi wo ho a sofo dua so aba no o seed na betumi ahye asasi bi wo ho a wo dua aba ne baba na nso ntumi nso aba asasi nso bi wo ho a wo dua aba ne betumi aba aso aba otomo asasi ya from that is why enye obia na yedi sika ma no nanka ababa we bekwa koto albasa boss da ni boadene no de akobo gu Yesu na homo twa ja homo no tifie no aka de ne da etenya nsam nya na ka kire adan meka kire obi say a shameful say obekwa kotena wo sofo wo dinatem ena ase no sa ka nyame asema kire better to stop because wo drum baby do sofo pani atem now we are sa kwatena ho preacher yemfa sofo de nsia abusiam no wo hwa wotu se nkwala bi wo mu a wo mo brent wo de oni atofam ma me mai otini ni amani adoso awrade gini free ni nyinam yinim de na no pai my god nyame de asem wo se yemfa ma ho men kokko ho obi dwe ho wo se aware ni mae be ma bia target wa wo be ya wedding kama bia ne yesra so wo sondam adwuma no obi ahwe wa hofama awa target wo se opeso do koto adwuma na sum se adade ni sofo enafom o ba bia metia wa wonim mashada menka ba bia metie wa wonim ama bebe dura ba bia bishop ya uso ansa tia ansa no betutom beduru ha ba bia se gotie on de metimi aka awa baba beduru ha how change na nsuo gugu wo be manya me asema free anu ba no meye kwa sister don't kill yourself enyum tuni bi kan say orange miuta Yesu orange miuta orange mida orange yanto etifu bejeje Yesu doing miuta o say nyum no orange miuta yenam ojemwa oni yenam osumwa Yesu waka yehu washaye bose orija me pasa oti asese nyame be hira obi a wode fani paso nyankopon sane free sro ene Yesu masesi aso wode bibi be hya onsem but se wugina semudi se wonim awurade a fa homa Kristo na fa wakwan nyina hye ne nsa no no pe kase meya ade ma woni be ba ho so no wono akora na wono wodi ko wura adwuma no mu no o company no mu ministries wono se na chese edi na nsida ena no pay ya di sima be se num e bompa ye we bibia homa no so ama yenim papa ye ebie kwa ma nipa bebre titwere ne kan se ya munsua papa ye anya papa ye bebia koto mo no na meka mo be twa so aba sama mbre papa ye ho a Paul na kan Romans so sama mbre ho a mo be twa so aba ti papa ye de so for ho hia pa awrade ye bompaye so for leading ye mompaye for ye mompaye ye bompaye se won so awayi bi ene wa won bi kura na awrade nyansa nkyere ne so yensa nkyere ma awarefo yi a awrade nyansa nkyere na ma won so awutie mpacho be bia wo bia oye ma na kura na kofi wasa akora na esa be free mu ba se
no assign to us say hey ebia why papa bi me nkonfo bu abam yemfa nso so ebia na na me kobo afade akura say madwuma nyina ya den asai so wo gidia ma me no akura na kura den ma me no Fasewu. But the sun so sound restored. Kamba hada. I found it. Ya leva no so no ya beko ho. Ya mom pa Jesus Christ dream on Erade. Why you be pay? Osi ade yo ufrimre santeni besinne. Erade wo na wutumi ade nyina yo. O kasama ne metadin. De o manemu atiti de o mafamu. O krafo bi Erade bema bi a oba na jane ho. E mo fa no so jane ho. Na Erade semre yankane nkwala ensu atiti de o hia bibi na Erade. So some say ye ma wo so be ma ye. Sisikuru so ebesusu no ba share na mu. Erade me bom pa ye say empo obi bia odi ni sika sam support nyamedwuma. Ebi be buna bem ebi be buna da. Eni onante o ha baba amane baba ahwase baba. Na so nyina mo no ye judi se wo Erade. Wa ye wadun se wo gu ye ni mu ase. Woni ye wie sa ye da so ti ase. Na tekrema da bodwem. Ye ja ye ire nom ye kurunum. Ye manom eba wonim. Ye ja ye mpanimfo efiri o mampanin so ebesi abofra so. Erade so ho anyimonyam ai. Kenya ho Erade bompa ye de Ghana esa wonsa. Afana nyara bonsam tot. Erade me bompa ye se ye yisa adwem bone na creativity choice ni na firi ho na adwem. Erade ma ye nya positive ye tumi kwaye nim. O abrabom de opase ye de adrubia. Na nyama nyina wie paye nso a ye de ye ho nyina sa de oseda bro. Esan se wo ye nyame aye no kwafo. Papa ba ye bi o. Wa ye bi pan. Wa ye bi pan. Wa ye bi pan. Wa ye bi pan. Erade kola man se Erade ade aso ante se wa ye bi da. O ye gyan mo penso. Erade na mo Erade wan ka se show. Ye areho dan so. Erade show ho anuonyam. In the name of Jesus. The opeba mani bi. Erade ye da was. Said wo pusu wiase nyina me wiase nyina hunu se wo ye nyame. Ne sante Erade woni mo de. Ye da so ti asia no ye nse wo mo ko. Bare wa dom. Wanya dom be keke but adom kase ana de adom yen. Ama yetimi nso yakeka ye ho ne yakone ye ba. Wa bra ho ba se tu asete. Wa bra nipa pani ni asa no. Wa bra nipa tonton nipa. Enu akra obi koton obi. Ni nyina ba out. Na nso Erade ukra ye mu. Ye pia wo de ye pie. Ye be fia wo de be fie. Enye ho oden nye ka papa bi ekura. Enye experience. It's not automatic say. Amen. Amen. Elisa, I studied that. We're a very good man of God. Now, even the Bishop Cradley who see was a Modern or no one casa personal. Come to be man. But oh dear, one was see major ambulance now. Or person support your band because minimum baby, baby do Ankasa Sika a year road. Baby, a bang. Among common himself would hear me, oh, Germany. I say, Argentina, and your money be wa, Sabani Bessisu crank and Case, Capita, when you be beer or a crank for 4 years, ni be beer 1 year. The nurse will know also the near sea a breed. Near Cosia, and map tension macrum because they'll be a bill. Tis a shopping mall. A bill, a friend say, a malam, a bill achimota, a ho, a bill tetakwashi, a side. Men, me bay school now. We share a woman girls' dormitory one. Angry, new house or Monsieur. So for be pre or what? One met to me this car upon PC ho. Oh, that be said the challenge in back on say, yes, so hakakra, Yakoso Kofudia, because Ghana Yakasa. And a banner by, and no me into Yayan so a broad or not a high one. What our priorities? I just say, your priorities, no, and no one will show you. Me manifesto.
why you manifesto na say manifesto no enya de betumi abo baby a eni kwan say de nyoma hu hia no ane na twase ye so Kofi fa no mato na so betumi afrem 0248682064 0248682064 we are sure so na man no okay go ya no one not from tinam bisasa 02486824 SK Appiagyei 0248682064 sorry ko what's on pa ho asam that's and there wa obi so bi anim ayo akra di adanse Amen koma homano so na yenhwede na kopon edri na yesoria agrofitio no him ni tizare opo makutia wudi ngongonza ho wudi wuntia we check rebitu utra no so ase betete 0302216562 0302216561 216562 Adom 106.3 FM and I would chain Yankopon so enkoso na onye uyi na onhirawo mame koma homa no so na se afrefo ni bia ba pachodo ba homa so ban so no ma fidi na kofom kama na nyina yakoye nim. Good morning. Good morning, Eja. Pacho na ho te say Pacho nyame Adom. Yeah, that yes. If you boko dey na free hin na odini. Pacho me free everywhere kuapem. Oh, okay. Yes, me kwame ansa. Do da masem papa. Ye nyina ka ho. Promise and say. Unsabe si form. Na bonsa. Na bonsa. Ana wa kai mo mpa bom kakra. No ani abo mpa ye. Amen. Si o mda wa se. No anso na never ba kon. Ye fe no William Abochi. Odi ni birthday. Ti ana wa shira na mama. Nyame aye. Mesru. Papa me da se papa. 6562. Do I want some patch? Good morning. Good morning. Oh, hine, Kofi, Rata. I want to say. Moye papa. No voice no dey want me fancy me o. Sofo. Eja. Nemi show. Amen. Enko adichina disemi na ombon ben. Sofo she mo kolo ya za ayatiti sofo ayatiti etipi na ayaro tino dubia ode wetenya mesam na wode chiche wore amochi wo biado atiti wo biado nti manfaati ti na nka ye nyame bi onfata ekowia ba ekoton na nyame nka yan dase Let's be da sepa. Oh, what do you want to read now, so 0302216561. Doba was a patch. Good morning. Samari. Oh, you know what to say? Nyame adum. Yeah, that is just some patch man so kakrani en kasa. But me flexi pitata. Don't say la mameno e kasa se niku. Ono na on timpo awo ho bibia o. Now so oye nyen na si nyame anpoye dan that. Enti si ye ipa amobi a meyentin no be ya me. Nyame nkamo. Nyame nkamo so ho mini abe ma me da se. I'm finna pay me and son can on. Good morning. Good morning, oh, Panyin Cassia. What do you know what to say? Yes, I do animal pipe. I'm walking kind. My waist. Okay. Kacho, and a demo pias in Bisufa, and any person be I didn't call. The Srapa, you na, Yamakan place. Aya, Pacho, you can be the most important in life. You don't think things of God, and the more beautiful. I saw the be a cocoa be and you no nadam. Yankopo yadi fibola so.
was you. One will be no. Or there will be more no. When you be home, what's some best a phone. What I want you be no. When you do a mon. We are there, where do you be about? A grass at the puzzle. This is why. Obano or Pinisa, Midasi. Mesum, a father. The one was a good morning. Good morning. Now, what to say? Oh, man's away in Upa. Oh, okay. And a packet of crab, yeah. I know. Because the crime is to make on it. Who say, what's my man and new chronoir? Almost planning. I was a plan. So, it's a plan and it's on. Did you have a year piano? I didn't be a painting, ever brain. I think I crime is to make on. And so that's the same team. I mean, so drive carefully. Why? You know, show come we. That's it. Okay. My from last caller. Go back was a good morning. Oh, Kafra. Sorry. Okay. Yes. Just say, as a man, would be able to manage. Ayepa. Your family natural. The free maybe I'll be free driving school. I will allow you, don't show. Okay. Then, your man say, Obako, ask the more time, if you came, papa. Just imagine, I cry a one. Yeah, you have one. Yeah, from my woman, I hear woman, I cough from Aqualabia. Ushe na wonta dia ya utimi eto atadie bi mpabua bi na dia akoma ne maame de gema no wonya bi bishira wonya me beka ho ama wonya bi so yi wo bisadie aye ama bi na na twuma ye bi everything Bishop book no the Kitwana Hunisa Kakranka Crensu no Adaka. The other time on Swat home or Queen to me cat to say Adwan. Hey, now I am and what could I mean so much you go now miss when I'm hanging now, we didn't shot and not do this part. I go pound will be drew baby or person what you drew of S.K Appiagyei. And they will create an pay. I mean, we share Central Assembly so go community for Tema. Ambulance and assembly Edika catcher or Dada. Modiana support Bia one. So far as Shim Yanko Ponso Ebeboa Amoni J. Every pay.